Na tržište su došli interesantni zvučnici kompanije Microlab model MD312, veoma atraktivnog dizajna koji se lako uklapa u svaki modern prostor. Ovo je 2.1 sistem zvučnika sa ukupnom izlaznom snagom od 4 W smešteno u jedno kućište. Dobar vizualni izgled i jako dobar i kvalitetan materijal čine da se zvučnici lako održavaju, lako uklapaju, ali i da su sposobni da ponude jasan zvuk bez distorzija. Prenosivi Microlab MD312 zvučnici sa ostalim uređajima komuniciraju preko Bluetooth veze, pune se preko mini USB-a i imaju bateriju solidnog kapaciteta. Ovakvi zvučnici su veoma popularni pošto ih korisnici lako mogu poneti sa sobom i spojiti sa playerom ili telefonom. S obzirom da se 2.1 sistem sa kompatibilnim uređajima povezuje sa Bluetooth interfejsom, a pošto ima integrisanu bateriju, ovaj Microlab MD312 sistem predstavlja sjajno rešenje za korišćenje sa nekim multimedijalnim playerom ili telefonom, ali i svim prenosivim uređajima. Zvučnici stižu u jednostavnom pakovanju sa adapterom za napajanje i sa BL5C litijumskom baterijom koja omogućuje da se koristi struja za napajanje ukoliko ste blizu utičnice, a baterija tamo gde nema struje. U zvučnike dolazi dosta kratki 3.5 mm audio kabel za povezivanje na izvor zvuka ukoliko Bluetooth nije dostupan. Zvučnik ima mini USB konektor za napajanje, pa korisnik može koristiti i USB interfejs što dodatno proširuje fleksibilnost punjenja i povezivanja ovog modela. Trajanje baterije zavisi od izabranog obima, a može biti i do 4-5 sati. Microlab MD312 jeste kompaktan sistem i predstavlja sjajnu kupovinu, iako se po ceni od oko 55 € mogu kupiti i malo ozbiljniji 2.0 ili 2.1 stoni zvučnici. Nešto potpuno novo iz grčke Globo kompanije pojavilo se na svetskom tržištu, a stiže lagano i kod nas. Go Enterprise mobilna platforma koja obezbeđuje efikasan pristup korporativnim informacijama i uzajamnu saradnju zaposlenih i namenjena je upravo njima. Sastoji se od Go servera, Go klijenta i Go development studija i namenjena je kompanijama svih veličina iz svih sektora. Globo kompanija je vodeći provajder mobilnih usluga za preduzeća, a sada kreće u pionirske pohode namenjene adaptaciji mobilnih telefona uz novi softver koji omogućava preduzećima da postanu konkurentnija i daje bezbedan pristup bitnim aplikacijama neophodnim preduzećima za brz i efikasan rad. Nova mobilna platforma je predviđena za bezbedno korišćenje na mobilnim telefonima i tablet računarima. Go Enterprise mobilna platforma nudi jednostavnost i efikasnost u radu, pa je gotovo odmah po dobijanju instalaciji spremna za rad. Implementacija je izuzetno laka, ali i isplativa jer nudi rešenje koje obuhvata poslovnu operativu na svakom mestu i u bilo koje vreme, čime se povećava produktivnost zaposlenih i kvalitet ukupnog rada. Kompletno korišćenje ove mobilne platforme zasniva se na takozvani Bring Your Own Device strategiji, gde zaposleni koriste lične uređaje u korporativne svrhe, što je rastući trend na globalnom nivou. Ukoliko niste sigurni da li želite da pribavite sebi ovaj server, postoji mogućnost korišćenja demo verzije u periodu od 30 dana. Za to je potrebno da na sajtu popunite mali formular sa osnovnim podacima i izrazite zainteresovanost za njihov proizvod. Dakle, brzo i jednostavno dobijate Go Enterprise mobilnu platformu na probu. Ukoliko vam se svidi Go Enterprise mobilna platforma, možete kupiti licencu u trajanju od mesec dana, 3 meseca, 6 meseci i godinu dana. Pored vremenskog ograničenja, postoje još 3 vrste licenci: Go Enterprise Office, Go Enterprise Mobilizer i Go Enterprise Reach.
Alcatel je kompanija koja se bavi isključivo proizvodnjom mobilnih telefona i kao takva je izučila tu materiju do srži i sve više i više napreduje na globalnom tržištu. Njihova trenutno najpoznatija serija je One Touch i za vas smo testirali još jedan uređaj iz te serije, a u pitanju je Alcatel One Touch S PUP. U pakovanju u kome stiže telefon ide punjač, baterije, stereo slušalice, USB kabel i uputstvo za upotrebu. Nakon vađenja iz kutije, prvo što se uoči jeste dizajn, te ćemo od njega početi. Izgled nas nije posebno oduševio, jednostavan je i ergonomičan. Tanak je oko 12 mm i težak 122 grama i može stati u skoro svaki džep. Zahvaljujući zaobljenim ivicama i malim dimenzijama, oko ekrana se nalazi tanka ivica izrađena od sjajne crne plastike. Zadnja strana je izrađena od plastike koja ne skuplja otiske prstiju. Nema neugodnog škripanja prilikom jačeg stiska. Prednja strana telefona je crna i tu se nalazi svetleća diodica koja ukazuje na propuštene pozive i poruke, a odmah pored nje je prednja kamera. Senzor osvetljenosti i mikrofon su takođe prisutni. Kada smo kod mikrofona, moramo pomenuti kvalitet poziva koji nije loš i sagovornik će vas čuti prilično lepo. Sa desne strane je taster za aktiviranje kamere, a sa leve taster za kontrolu jačine zvuka. Sa donje strane je micro USB konektor, a sa gornje 3,5 mm audio ulaz i on-off taster. One Touch S PUP ima ekran od 3,5 inča i rezoluciju od 320x480 piksela, što je nešto najskromnije za Android uređaj. Skromna je i gustina piksela koja iznosi svega 164 ppi. Maksimalan broj boje je 262.000 i senzor je kapacitivni, a ekran je dobre osjetljivosti. Alcatel One Touch S PUP je baziran na MTK 6575 chipsetu. Procesor je Cortex A9 čiji je takt 1000 MHz. Hardware i software su dobro koncipirani i uklopljeni, prilikom korišćenja nismo primetili nikakvo seckanje, većina igara radi dobro, ali neće moći da pokrene neke nove zahtevnije igre. Proizvođač kaže da uređaj ima 4 GB interne memorije, ali dostupno nam je svega 2,3 GB. Na svu sreću podržana je SD kartica sa kapacitetom do 32 GB i to rešava potencijalne probleme sa slobodnim prostorom. Alcatel One Touch S PUP ima kameru od 3,2 megapiksela bez autofokusa. Maksimalna rezolucija fotografija je 2048x1536 piksela. Maksimalna rezolucija videa je 640x480 VGA pri 30 fps-a. Bez obzira na osvetljenje, za cenu od oko 110 eura, telefon nudi sasvim solidne performanse. Nije pokazao ništa novo i sve je već viđeno. Lepa strana je ergonomski dizajn, nova verzija OS-a i vrlo pristupačna cena. Mana je što nema autofokusa i matrica ekrana je loša. Ostalo nema ništa vredno pomena i ničeg impresivnog. Ovaj telefon prvenstveno preporučujemo početnicima koji se nisu susretali s Androidima ranije i S PUP je Alcatelov odgovor na modele drugih proizvođača u tom tržišnom segmentu. Svet kompjutera.
Svet kompjutera. Banker Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Banker Hosting, vaš prozor u svet. www.bankerhosting.rs. Slip past unnoticed. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you can use them to distract your enemies. Throw the wrench at the buckets to distract the guard. Excellent. Nakon 6 godina vraća se Agent 47, koji je pravi kontrast i prelepom okruženju i pokvarenim propalicama sa kojima se susreće. On je čvrst, postojan i lepo obučeni ubica, kome zadovoljstvo pričinjavaju pažljivo planiranje ubistava i njihovo besprekorno izvršenje. On ponovo obuva svoje sjajno izglancane cipele i izvodi kombinacije nečujnog manevrisanja i brutalne sile, kako bi okončao živote onih koji su zaslužili svoju zlu sudbinu. U ovom nastavku mehanika je ista kao i u prethodnim Hitman igrama i ona je najznačajnija u igri. Ulazite u neki nivo sa određenim ciljem, koji je obično da eliminišete nekog huligana i imate različite načine i mogućnosti da ostvarite taj cilj. Najzadovoljavajući i najizazovniji način je da se šunjate, krijete iza zaklona kako vas ne bi primetili, priđete do mete sa leđa i zadavite je žicom ili im odvratite pažnju bacanjem cigle ili nekog drugog predmeta. Različiti predmeti koje možete da iskoristite su razbacani unaokolo, kao što su predmeti za odvraćanje pažnje poput cigle, šrafcigera i sličnih sitnih stvari. Možete da naletite na kanistre sa gasom u koje možete da pucate i izazovete ogromnu eksploziju, zatim na mine koje možete da postavite na odgovarajuća mesta kako bi protivnici prošli baš preko njih i odleteli u vazduh. Ima 20 nivoa od kojih su mnogi podeljeni na 2 ili 4 dela, a svaki deo nivoa je priča za sebe i nema nikakve veze sa narednim delom. Kada igrate na default nivou težine, kada vas opaze, to nije neki veliki problem. 47 može da izdrži dosta štete, a može i da iskoristi razno oružje da se izvuče iz gužve. Muzika sve vreme prati akciju i doprinosi dramatičnosti scene. Protivnici nisu mnogo pametni kada se radi o pucanju. Ponekad nastavljaju da pucaju u mesto gde ste se skrivali, misleći da ste još uvek tamo. I onda kada ste se vi sklonili odatle. Ali u većini slučajeva oni pokušavaju da pucaju kroz vrata kada im niste na vidiku. Protrče tik pored vas prema nekom zaklonu na drugoj strani prostorije i uopšte ne obraćaju pažnju kada smaknete tipa koji stoji tik pored njih. As always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Use instinct to locate objects of interest. Igra ima checkpointove koji služe za snimanje pozicije kako biste mogli da restartujete nivo. Međutim, tu postoje neki problemi, jer igra ne pamti akcije koje ste odradili. Na primer, kada nakon aktiviranja checkpointa ubijete protivnike, sakrijete tela i prerušite se. To ništa ne pamti prilikom učitavanja checkpointa. Kampanja igre se može završiti za oko 10 sati, u zavisnosti od načina na koji igrate, a različiti izazovi, stvari koje se otključavaju i metode ubijanja, mame igrača da odigraju ovu igru više puta.
Kampanja igre je dovoljno zadovoljavajuća sama po sebi. Tu i tamo ima po neki problemčić u dizajnu misija sa AI likovima, a i priča na kraju ostavlja neke praznine koje treba popuniti, ali jedno je sigurno. Dobro je što se Agent 47 vratio, jer je očigledno bio veoma potreban. Strašnom svetu u kome on živi bilo je neophodno pročišćavanje i pravo je zadovoljstvo kada neko skloni iz društva sve zlikovce i odbaci ih kao obično đubre, što oni u stvari i jesu. Hey, nice view. Never noticed that. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. Svi oni koji nikada nisu igrali neku od brojnih LEGO igara proizvođača TT Games možda pomisle da je neverovatno da omiljena frančiza The Lord of the Rings može da ima neke koristi od uprošćene priče i laganog gameplaya. Ta ideja zvuči apsurdno, ali ipak dosadašnje izdanja su vešto dokazala da plastične kockice i blockbusteri mogu da ispadnu dobra kombinacija. To je naročito očigledno u slučaju igre LEGO The Lord of the Rings. Iako u priči nema mnogo iznenađenja, nedostatak neočekivanih preokreta u igri zapravo ide njoj u korist. Ako ste gledali film, znate priču o hrabrom hobitu Frodovu i njegovom putovanju u dobro čuvani vulkan, nadajući se da će tamo uspeti da uništi ukleti prsten koji nosi. Najnovija adaptacija ove čuvene priče ne izgleda kao njena jeftina zamena, iako su sada glavni likovi napravljeni od plastike. Najznačajniji događaji iz filmske trilogije su prerađeni u ovoj igri, čak i neki koji su napravljeni samo zarad razvoja likova ili blagog humora. Koškanje, pakosno smeškanje i humor prožet tenzijama su standardna praksa u LEGO igrama, a u ovoj su tu još i duži dijalozi koji su uzeti direktno iz filmova. Fantastična priča, sjajna glasovna gluma, kao i solidan gameplay u kome je nasilje svedeno na minimum, privlače igrače svih uzrasta koji će sigurno želeti da iznova igraju ovu igru, čak iako znaju kako se sve završava. Iako mnoge zagonetke koje rešavate u igri nisu ništa posebno, s obzirom na njihov prost dizajn, proizvođači su ubacili i neke delove koji na jedan lep način pretvaraju fiktivne događaje u zabavne izazove. TT Games i LEGO su učinili pravi potez kada su se 2005. godine ujedinili da bi napravili LEGO Star Wars i ta unija se pokazala kao prava stvar koja donosi veoma značajne rezultate. LEGO The Lord of the Rings je najverovatnije najbolja stvar koju su ovi partneri napravili. Ovo je sjajna mešavina kooperativnog gameplaya i puzzle avanture sa veoma dobrom pričom, koja i dalje ostaje najbolja priča koju je Hollywood ikada ekranizovao.
je predstojeća PlayStation 3 i Vita igra u stilu Metroidvania. Sa jedinstvenim stilom crtanja u Guacamole ćete voditi junaka koji se zove Juan i ima sposobnost da pređe iz sveta živih u svet mrtvih i nazad, kao i da se pretvori u kokošku dok eksplodira i bori se sa širokim spektrom jedinstvenih neprijatelja. Senka se nadvila nad srednjom zemljom, kada je velika vojska Third Age-a krenula sa pripremama za boj. Uzmite oružje u ruke i krenite u borbu preko srednje zemlje sa najmoćnijim junacima iz najveće epske fantazije svih vremena. Inspirisana sagom Gospodar prstenova, Guardians of Middle Earth donosi borbene arene smeštene u srednjoj zemlji, u kojem će se boriti dva multiplayer tima sa po 5 igrača. Igra će nuditi više od 20 likova, među kojima su Gandalf, Sauron, Gollum, Tharain, i koje će igrač kontrolisati u igrač protiv igrača mečevima. Gejmeri će imati mogućnost da se povežu sa drugim gejmerima pomoću glasovne komunikacije u igri, kao i pristup takmičarskoj statistici online, u kojoj će moći da prate pobede i poraze svojih prijatelja između ostalog. Hawken je multiplayer match combat igra. Ova igra će biti fokusirana na intenzivna i prijatna borbena iskustva, koja će vam omogućiti da pilotirate teškim naoružanjem u brzim i strateškim akcijama. Igra Hawken će imati dva jedinstvena team igriva moda, kao i Team Deathmatch i Free for All Deathmatch modove. Za kraj emisije IT Network spremili smo vam i nagradnu igru sa zanimljivim nagradama. Gamebox Niš. MGS World Mobile Niš poklanja zaštitnu navlaku. Igo servis računara poklanja vaučer za usluge servisa. Bunker Hosting poklanja vaučer za registraciju domena. I IT Network Site poklanja original video igru. Novo nagradno pitanje. Koji mobilni telefon smo predstavili u emisiji? Za one koji su pratili TV emisiju, ono ne bi trebalo da je teško pitanje. Vaše odgovore sa vašim podacima, ime i prezime, adresa, kontakt telefon, šaljite na e-mail adresu tv@itnetwork.rs.